Zvone Fati gosti na interfon. Mi smo. Dobro, kad čujete signal, gurnite vrata nogama, kaže Fata. Zašto nogama? Pa niste valjda praznih ruku došli? Došao Perica kasno navečer kod Jure i traži. Daj, molim te, posudi mi 1000 eura. Vraćam ti odmah sutra ujutro. Može, ali prespavat ćeš kod mene. Došla Fata roditi 7. put, pa ju doktor pita. Opet vi. Pa zar vaš muž ne koristi nikakvu zaštitu? Fata će. Koristi on, moj doktore, ali nisu svi pažljivi kao on. Došao zet na večeru kod tašte i tasta, a njihov pas ga uporno gleda. Zabrinuo se zet pa upita taštu, zašto me vaš pas ovako gleda, da me neće ugristi? A tašta će, ne brini se zete, neće, on tako gleda svakoga ko jede iz njegovog tanjira. Gleda Fata tursku seriju pa se okrene sva u suzama i kaže mužu, bolan Mujo, jel vidiš koliko je Murat voli? Mujo, naravno, a znaš li ženo, koliko njemu plaćaju za to? Razgovaraju 2 drugara Crnogorca u kafiću i jedan kaže drugom, tera me majka da se ženim, kaže da mi je vrijeme da mi žena kuva i pere. Drugi pita, pa jel se oženi? Jesam, evo sad majka kuva i pere za oboje. Peče Mile rakiju. Priđe mu susjed da vidi kako ide i pita, jel jaka, jel dobro baca? Dobra je, dobra. Tatu smo našli preko plota, a Didu još tražimo. Žena mužu šapne na uho, dragi, uskoro ćemo biti 3. Zaista? Od veselja vikne muž. Da, moja mama će se preseliti k nama. Kaže muž ženi, ženo, ti si kao droga. Žena, sva sretna, kaže, ah, znači ne možeš bez mene, zavistan si od mene. Ne, nego si mi uništila život. Ako ti je ovaj vic bar malo popravio raspoloženje, klikni pretplati se i pusti da ti svaki sljedeći video donese još jedan osmeh. Išla 2 bosanska policajca ulicom i umorili se. Otišli oni u policijsku stanicu, sjeli i jedan kaže, jao, više uopće ne osjećam noge. A drugi će, hoćeš da skinem cipele da osjetiš moje? Došao Bosanac u Amsterdam i vidio prostitutku u izlogu. Prišao, pokucao na staklo i pita, koliko košta? 50 eura, odgovara prostitutka. Pa nije mnogo, jel to duplo staklo? Krenuli Mujo i Haso na more. Mujo ponio vrata od fiće, a Haso slatkiše. Upita Mujo Hasu. Haso, bolan, što će ti slatkiši? Pa da jedem, a što će tebi vrata od fiće? Pa kad bude vruće, da otvorim prozor. Mujo upeca zlatnu ribicu. Ona mu kaže, pusti me i ispunit ću ti 3 želje. Hoću novi Audi, kaže Mujo, na leasing ili kredit. Hoćeš ti na ulje ili mast? Ako ti je ovaj vic bar malo popravio raspoloženje, klikni pretplati se i pusti da ti svaki sljedeći video donese još jedan osmeh. Mujo kupi nov pametni telefon i sav ponosan dođe kući. Fata ga gleda i pita šta je to. Mujo kaže da je to najpametniji telefon na svijetu i da zna sve. Fata se nasmije i kaže da će vidjeti. Uzme telefon i pita. Reci mi, je li Mujo pametan? Telefon šuti. Mujo se naljuti i kaže da je pokvaren. Pritisne par dugmadi i opet pita isto. Telefon odgovori, pitanje nije u mojoj nadležnosti. Fata se smije, a Mujo kaže da telefon laže.
Sutradan Mujo ode u servis i kaže da telefon ne radi kako treba. Serviser ga pita šta je problem. Mujo odgovori, laže o meni. Serviser se nasmije i kaže, gospodine, telefon je ispravan, samo govori istinu. Haso dođe na razgovor za posao u veliku firmu. Direktor ga pita kakve su mu kvalifikacije. Haso kaže da ima iskustva u svemu. Direktor pita, znaš li raditi pod pritiskom? Znam, radio sam sa ženom 20 godina. Direktor se nasmije i pita, a timski rad? Naravno, kad god nešto zeznem, cijela familija radi protiv mene. Direktor pita, zna li koristiti računar? Haso kaže da zna osnovno, paliti i gasiti. A šta kad se računar pokvari? Zovem nekog pametnijeg. Direktor se zamisli i kaže da će ga zvati. Haso ustane i kaže, ne morate, ja sam već navikao da me niko ne zove. Mujo ode kod doktora jer ga sve boli. Doktor ga pita šta ga muči. Mujo kaže da ga bole glava, leđa, noge i stomak. Doktor ga pita pije li alkohol. Mujo kaže da pije samo kad je sretan, tužan, nervozan ili kad ima društvo. Doktor se uhvati za glavu i kaže da mora prestati piti. Mujo pita ima li kakav lakši lijek. Doktor kaže da nema. Mujo uzdahne i kaže da će razmisliti. Na izlazu pita doktora, a je li normalno da me boli i kad ne pijem? Doktor kaže da jeste, to je starost. Mujo odgovori, onda je jasno. Nije rakija kriva nego godine. Doktor se nasmije i napiše mu recept. Manje piti, više spavati. Mujo pogleda papir i kaže, doktore, ovo mi je teže nego bolest. Fata odluči da krene na dijetu. Kaže Muji da više neće jesti masno, slatko ni kruh. Mujo je podrži i kaže da je hrabra. Prvi dan Fata jede salatu i jogurt. Drugi dan isto. Treći dan Mujo dođe kući i vidi Fatu kako jede tortu. Pita je šta se desilo s dijetom. Fata kaže da je to psihološki dan. Mujo pita šta to znači. Fata kaže da psihološki zna da je na dijeti, ali fizički još nije. Sutradan Fata opet jede kolače. Mujo kaže da to više nije dijeta. Fata mu odgovori, jeste, ali ja sam na balkanskoj dijeti. Mujo pita kakvoj. Fata kaže, znam da ne smijem, ali jedem dok mogu. Mujo slegne ramenima i uzme komad torte. Ako ti je ovaj vic bar malo popravio raspoloženje, klikni pretplati se i pusti da ti svaki sljedeći video donese još jedan osmeh. Crnogorac dođe na biro za zapošljavanje. Službenik ga pita traži li posao. On kaže da traži, ali polako. Službenik pita kakav posao želi. Crnogorac kaže, nešto lagano, bez žurbe. Službenik mu ponudi posao čuvara. Crnogorac pita koliko se radi. Kaže mu da se stoji 8 sati. Crnogorac odmahne glavom. Previše. Službenik pita ima li nešto što zna raditi. Crnogorac kaže da zna odmarati i razmišljati. Službenik pita o čemu. Crnogorac kaže kako izbjeći posao. Na kraju službenik kaže da nema takvog radnog mjesta. Crnogorac se nasmije i kaže nema veze, ja sam došao više da se raspitam. Onda sjedne i pita gdje se može popiti kafa. Mujo kupi nova kola i stalno ih hvali. Fata ga pita zašto ih toliko čuva. Mujo kaže da su skupa i osjetljiva. Jednog dana Mujo parkira ispred zgrade i nekom ogrebe auto. Mujo poludi i zove policiju. Policajac pita ima li svjedoka. Mujo kaže da nema, ali zna da je neko ljubomoran. Policajac napiše zapisnik i kaže da nema puno šanse. Mujo se naljuti i kaže da je država kriva. Sutradan Mujo vidi da je Fata udarila auto vratima. Fata kaže da je slučajno. Mujo uzdahne i kaže, eto vidiš, kad je sudbina, nije komšija. Fata mu odgovori, zato sam ti rekla da kupimo starija kola. Mujo šuti i briše ogrebotinu. Haso napravi pametnu kuću, sve je na dugme. Dođu drugovi i pitaju kako radi. Haso kaže da kuća sluša glas. Kaže, svjetlo upali se, ništa.
Kaže opet ništa, ustane i upali ručno. Kaže, treba joj autoritet, drug pita za klimu. Haso kaže, klima hladi, klima počne grijati. Haso kaže, inat, balkanska tehnologija, nestane struje, drug pita šta sad. Haso kaže, sad kuća radi po mom sistemu, ništa ne radi, ali se pravimo da je normalno. Mujo kaže Hasu da je brak težak. Haso pita zašto. Mujo kaže da mora sve dijeliti. Haso pita šta tačno. Mujo kaže sve, sreću, tugu, pare i krivicu. Haso pita ko je kriv kad nešto ne valja. Mujo kaže uvijek je ja, preventivno. Haso pita ima li i dobrih strana. Mujo kaže da ima, nikad nije sam. Haso pita ni na WC-u. Mujo uzdahne i kaže ni tamo. Haso kaže da se nikad neće ženiti. Sutradan Haso se oženi. Mujo ga pita zašto. Haso kaže da imam s kim dijeliti probleme. Mujo se nasmije i kaže dobrodošao u klub. Fata svaki dan čita horoskop. Mujo joj kaže da je to glupost. Fata kaže da nije i da zvijezde znaju sve. Jedan dan horoskop kaže da će Fata imati sreće s parama. Fata cijeli dan čeka. Navečer Mujo dođe kući bez plate, jer je potrošio u kafani. Fata se naljuti i kaže da horoskop laže. Mujo kaže da možda treba čekati sutra. Sutra horoskop kaže da treba izbjegavati rasprave. Mujo cijeli dan šuti. Fata se čudi. Navečer pita zašto šuti. Mujo kaže da mu je horoskop tako rekao. Fata se nasmije i kaže da je ipak nešto istina. Mujo odgovori, istina je samo kad meni odgovara. Ako ti je ovaj vic bar malo popravio raspoloženje, klikni pretplati se i pusti da ti svaki sljedeći video donese još jedan osmeh. Pijanac sjedi u kafani i govori da je pametniji nego što izgleda. Konobar ga pita kako zna. Pijanac kaže da ima iskustvo. Konobar pita kakvo. Pijanac kaže znam kad treba piti, a kad prestati. Konobar pita kad treba prestati. Pijanac kaže kad nestane para. Konobar se smije. Pijanac kaže da pamet nije u glavi nego u novčaniku. Kad je pun, pametan si. Kad je prazan, ideš kući. Konobar mu kaže da ide kući. Pijanac pita može li platiti sutra. Konobar kaže da ne može. Pijanac ustane i kaže eto vidiš, pamet mi opet kaže da idem. Mujo kupi pametnu uru i sav ponosan šeta po kući. Kaže Fati da mu sad ura mjeri korake, puls, san i stres. Fata ga pita mjeri li pamet. Mujo kaže da ne treba jer je on već pametan. Prvi dan Mujo napravi 3 koraka i sjedne. Ura pokaže da nije aktivan. Mujo se naljuti i kaže da ura laže. Sutradan ode u kafanu i sjedi 5 sati. Ura mu javi da se mora više kretati. Mujo ustane i promijeni kafanu. Kaže da se sad kreće. Navečer ura pokaže visok stres. Mujo kaže da je to od žene. Fata mu uzme uru i kaže da joj pokaže šta piše. Ura napiše preporuka, promijeni navike. Mujo kaže lako je njoj pričati, ona nema ženu. Haso ode kod psihologa jer mu svi kažu da ima problema s nervima. Psiholog ga pita šta ga nervira. Haso kaže da ga nervira sve. Žena, posao, komšije i televizija. Psiholog pita šta radi kad se iznervira. Haso kaže da viče. Psiholog mu kaže da broji do 10. Haso pita hoće li to pomoći. Psiholog kaže da hoće. Sutradan Haso dođe još nervozniji. Kaže da je brojao, ali kad je došao do 10 još se više naljutio jer je morao opet ispočetka. Psiholog kaže da proba duboko disati. Haso pita koliko duboko. Psiholog kaže da se smiri. Haso uzdahne i kaže doktore, ja sam miran čovjek, samo mi svi idu na živce. Fata odluči uvesti kućni red. Napiše papir i zalijepi ga na frižider. Piše kad se jede, kad se spava i kad se gleda televizija. Mujo gleda papir i pita gdje piše kad se pije rakija. Fata kaže da toga nema. Mujo kaže da onda papir nije potpun.
Prvi dan Fata sve prati po rasporedu. Drugi dan Mujo kasni s posla. Fata se ljuti jer nije došao na večeru u tačno vrijeme. Mujo kaže da je imao sastanak. Fata pita s kim. Mujo kaže s jagnjetinom. Treći dan Fata vidi da niko ne poštuje red. Skine papir i baci ga. Mujo pita zašto. Fata kaže da Balkan nije Švicarska. Mujo se nasmije i kaže eto vidiš, zato te i volim. Crnogorac kupi budilnik da se ranije budi. Namjesti ga na 7. U 7 budilnik zvoni. Crnogorac ga gasi i kaže da je rano. Namjesti ga na 8. U 8 opet zvoni. On ga gasi i kaže da još nije hitno. U 9 zvoni treći put. Crnogorac ustane, pogleda sat i kaže dobro, dosta si me maltretirao. Izvadi baterije i legne nazad. Sutradan kasni na posao. Šef pita zašto. Crnogorac kaže da mu je budilnik crkao. Šef pita hoće li kupiti novi. Crnogorac kaže ne, ovaj je dobar, samo ne razumije moj tempo. Ako ti je ovaj vic bar malo popravio raspoloženje, klikni pretplati se i pusti da ti svaki sljedeći video donese još jedan osmeh. Mujo krene u teretanu da smrša. Prvi dan digne 2 utega i sjedne. Trener mu kaže da mora više raditi. Mujo pita ima li lakša sprava. Trener mu pokaže traku za trčanje. Mujo pita gdje se sjedi. Trener se smije. Mujo kaže da mu treba nešto za stomak. Trener kaže da nema sprave za to. Mujo uzdahne i ode kući. Sutradan se vrati i kaže da je smršao. Trener pita kako. Mujo kaže da nije jeo jer nema para od članarine. Trener se nasmije. Mujo kaže da je to najbolja dijeta. Na kraju se ispiše iz teretane i kaže da će trčati samo kad ga neko juri. Haso kupi auto s navigacijom. Kaže da sad više nikad neće zalutati. Uključi navigaciju i krene. Navigacija kaže da skrene lijevo. Haso ide desno jer on zna bolje. Navigacija kaže da se okrene. Haso kaže da ona nema pojma. Poslije sat vremena Haso se izgubi. Navigacija kaže da je stigao. Haso gleda oko sebe, livada. Kaže da to nije adresa. Navigacija kaže da je pratila njegove odluke. Haso se naljuti i ugasi navigaciju. Pita prolaznika gdje je. Čovjek kaže da je na pogrešnoj strani grada. Haso uzdahne i kaže eto vidiš, tehnologija je dobra, ali čovjek je pametniji. Mujo sanja penziju. Kaže da će tad konačno odmarati. Haso pita šta radi sad. Mujo kaže da se umara od posla. Haso pita kako će mu biti bolje. Mujo kaže da će imati manje para, ali više vremena. Kad Mujo ode u penziju, prvi dan se probudi u 5 ujutro. Ne zna šta će sa sobom. Drugi dan čisti garažu. Treći dan ide u kafanu. Poslije mjesec dana kaže da je umorniji nego prije. Haso pita zašto. Mujo kaže da sad nema izgovor da ne radi ništa. Haso se smije i kaže da je penzija posao bez plate. Mujo uzdahne i kaže bar nemam šefa, osim žene. Ako ti je ovaj vic bar malo popravio raspoloženje, klikni pretplati se i pusti da ti svaki sljedeći video donese još jedan osmeh. Mujo kupi novu pametnu televiziju i sav ponosan je postavio u dnevnu sobu. Kaže Fati da sad televizor sluša glas, ima internet, aplikacije i zna sve. Fata ga gleda sumnjičavo, ali šuti. Mujo sjede na kauč i kaže televizore, upali se. Ništa. Kaže opet, malo glasnije. Opet ništa. Mujo ustane, uzme daljinski i upali televizor ručno. Kaže Fati da treba autoritet. Fata sjedne i kaže promijeni kanal. Kanal se promijeni. Mujo se iznenadi. Fata kaže pojačaj. Zvuk se pojača. Mujo pita kako to radi. Fata kaže da televizor sluša pametnije. Sutradan Mujo pokuša gledati utakmicu, ali televizor sam prebaci na sapunicu. Fata se nasmije i kaže pametan je, zna ko je gazda u kući. Has uzme godišnji odmor i kaže da će se konačno odmoriti.
Prvi dan ustane u 6, navika s posla. Ne zna šta će sa sobom, pa počne čistiti stan. Drugi dan ide kod punice samo na kafu i vrati se navečer mrtav umoran. Treći dan žena mu da spisak šta sve treba popraviti po kući, jer i onako ništa ne radi. Haso pita kad će odmor. Žena mu kaže da je odmor u glavi. Četvrti dan Haso ode u kafanu da se odmori. Sjedne, naruči piće i uzdahne. Dođe prijatelj i pita kako je na godišnjem. Haso kaže da je gore nego na poslu. Prijatelj pita zašto. Haso odgovori, na poslu barem znam šta moram raditi. Kod kuće svi misle da sam slobodan. Na kraju godišnjeg Haso se vrati na posao sretan i kaže šefu, šefe, posao mi je postao odmor. Život je pun obaveza, briga i ozbiljnih trenutaka, ali baš zato su ovi mali trenuci smeha toliko dragoceni. Ako ti je ovaj video pokazao koliko osmeh znači, nemoj da ga tražiš slučajno sljedeći put. Klikni pretplati se i dozvoli da ti smeh dolazi redovno, bez čekanja i bez muke, jer svaki dan zaslužuje da bude bar malo veseliji.